ulazimo u novo fiće putovanje iz Matejevac do Niške banje i Niške tako da. Nalazimo se tu u socijalni rad i sad će Miloš i Fiće da idu tamo. Da uzemo socijalni rad. Bravo, stigali, samo prave desi čak i socijalno materiju. Dok je više zemlju državu, propala država svoju. No, nije pa je gdje karakter. Nema ni kanalizacija, kanalo tamo puno je voda, narod sve će da poginemo u vodu. Kako narod živi u Beogradu? Ima socijalni rada i pomognu gi i sve. Ovdje idete da se žalite, kaže idi radite. Evo, stigli smo u tempo, evo. Samo trebamo da nađemo mjesto da stavimo bicikl. Idemo da se kupamo malo. Evo, nalazimo se u tempu, stigli smo do kase, sad čekamo našoj kamermana da kupi. Evo, mnogo smo kupili. Za to ćemo potrošimo 15.000. I to je to. Stavljeni smo bicikle nezaključane, pogledajte. Evo vidite, to su kobajagi su zaključane, vidite, mnogo su zaključane. I mi tu ih snizirao. Ovdje radi naš najbolji kosač. Evo. Hej kosači, ne kosite travu gdje je ona gazila. Evo, opet smo došli ovdje u Milk House. Prošli put smo doneli tastaturi Miša da popravimo i sada smo došli da uzmemo tu tastaturu. Evo, uzeli smo tastaturu Miša.
I sad krećemo dalje. Konačno krećemo za banju. Ovo je Hjanova kuma. Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću. Ovo je propala elektronska. Tu su rađeni naši ocevi, naše dede, naše babe i svi naši, ali sada tu nema ništa, samo cigale. Taj voz ide mnogo brzo, jel vidite? Ćao biciklisti! Ovdje je sad usporno pomeri. Zašto vi gurate bicikla? Zašto i vi gurate? Zašto gurate bicikla? Zato što je ovo uzbrdica 100 km.